Ngibingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke mawuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje like ivideo ebese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ukwaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthole ama notification uma kukhona ke ivideo esifakayo. Sikubekela ke nje ama transfer umazi kwi-Betway Premiership ngizokupha i-update nomdlali ke osanda khululwa i-Orlando Pirates laphana ke uShekgofasa Mabasa ke kwavela ukuthi ke uShekgofasa Mabasa ufunwa ke AmaZulu FC. Njengamanje udaba oluvelayo kubikwa ukuthi ke kune club futhi elapha ezweni laseMorocco kwiBotola League ekuthiwa ke li-interested ekuthenini lisayine yena ke uShekgofasa Mabasa. Ngokusho ke komthombo ekuthiwa ke laphana ke iclub ekuthiwa ke iMaghreb Fez ekuthiwa ke ifuna uShekgofasa Mabasa, kuthiwa ke ifuna ukuthi ke imsayinise i-contract ka 2 years, kanti ke ipackage ekhona ke lapho kwi-contract ekuthiwa ke yinhle kakhulu. So amathuba amaningi ukuthi ke uShekgofasa Mabasa simbone ke ogijima elaphana ke kwi-league yakhona ke eMorocco. Iyona updates nje encane engiyiphethe ke njengamanje. Like ivideo, subscribe kuyona ke i-channel. Mina nawe asihlangabezane kwivideo elandelayo, nesale kahle.